Zdravo drugari, lepo vas je vidjeti na mom kanalu Sticky's Adventure. Danas smo na jednoj dosta interesantnoj vožnji, tako reći krugu oko celog ostrva. Danas je ujedno i posljednji dan vožnje i ture na Gran Canariji i moram da vam priznam da mi se mnogo svidjelo celo iskustvo od tura operatera Canary Motorcycle Tours, vodiča, hotela, vremena, hrane i pejzaža. Ma nemam zamerki. U stvari trebalo bi mi još koji dan da još više uživam. Ovo je definitivno doživljaj vredan da se ponovi makar još jedan put u životu. Baš sam se zapričao. Počeli smo iz već poznatog Vasendarija, suprotno od kazaljke na satu, sporednim putem GC100, onda GC80 do mesta Tarifa Baha, pa onda GC3 prelepim krivudovim putem do mesta Galdar, gde se već sa puta u brdu vidi Atlantski okean. Pred spektakularan pogled, onda malo uz kopno do mesta Agaete, putem GC200, za koje kažu da je najlepši put pored mora. Verujte mi, mnogo je dobar, prolazimo pored mesta Mogan i spuštimo se do mesta Puerto Rico de Gran Canaria, gde se nalazi mnoštvo hotela, veće klase, 4-5 zvezdica, koje posećuju uglavnom turisti iz Engleske, Nemačke i severnih evropskih zemalja, i gde smo napravili kratku pauzu da se odmorimo i pojedemo izvestan sladoled u jednoj fancy luci. Išli smo putem GC 500 i sa istim smo nastavili pored okeana nazad do Vesendari. Stvarno prelepa vožnja. Pa eto, uživajmo zajedno, zapratite, lajkujte, podelite moj kanal Sticky's Adventure i vidimo se u novoj avanturi, ili kako bi Španci rekli, hasta la próxima aventura. Hvala i čao!
I'm okay, I'm okay. Thanks. Yeah.